Zdravo svima, ja sam Kosta Marinković i dobrodošli u serijal o čvorovima. U ovom videu ćemo govoriti o čvoru koji se na engleskom zove Trucker's Hitch. Pretpostavljam da se kamionđijin čvor tako zove jer su ga kamionđije dosta koristile da zategnu teret koji im se nalazi na prikolici. Ja trenutno nemam prikolicu i teret u njoj, ali zamislit ćemo ove bale koje su pokrivene ciradom da su teret u prikolici. Ovaj karabiner predstavlja kuku na prikolici kroz koju biste provukli kanap. Sa druge strane je zakačeno za drugu kuku i sada hoćete da zategnete šta god da je to da prenosite da ne bi ispalo. Postoji tek određena sila koju možete primijeniti da biste na ovaj način povukli ovaj kanap. Kanap je donekle zategnut, ali može biti zategnut još više ukoliko vežete na njemu kamionđijin čvor i onda preko njega zategnete dodatno. Ovaj čvor se veoma lako vezuje i ono što ga karakteriše je da se jednako lako i razvezuje. Radimo tako što kanap se samo presavije i onda se u ovom slučaju donji kraj provuče kroz tu omču što pravi jednu novu omču. Hoćemo zategnemo ovaj kraj, a to radimo tako što kroz ovu omču provlačimo drugi slobodan kraj kanapa i sada ćete vidjeti kad vučem ovu omču zatežem ceo sistem. Kanap koji bih ranije vukao odavde ka sebi, sada sam provukao kroz ovu omču koja je zapravo ta kamionđina zamka ili kamionđin čvor, Trucker's Hitch, i sada ovaj kraj je provučen tuda i njega vučem. Kao što vidite, cela zamka se spušta i ceo sistem se zapravo sada mnogo bolje zateže. Kada zategnem koliko hoću, sve što treba da uradim je da samo ovdje vežem jedan najobičniji čvor koji će da zaustavi ceo sistem tu i da ovo sve drži dobro zategnuto. Najčešća primjena ovog čvora u bushcraftu je pri zatezanju kanapa za šatorsko krilo. Isto kao u prethodnom primjeru, ukoliko sam samo kanap obmotao kod drveta i sada pokušavam da ga zategnem, mogu da ga zategnem tek donekle. Ali mogu mnogo više da ga zategnem ukoliko ovdje negdje na njemu napravim kamionđinu zamku. U tom slučaju okrećem ruku šaku ovako, od sebe urćem kanap da napravim omču i hvatam sa prstima kraj koji je bliži drvetu oko kog sam obmotao kanap. Taj kraj provlačim kroz omču i vučem ka drvetu da bih izvukao ovu zatvorenu petlju koja je zapravo kamionđina zamka. Sada ostatak ovog kanapa provlačim kroz tu petlju i sada mnogo lakše mogu da zategnem kanap tako što ga vučem zapravo na kontra stranu. Kada je kanap zategnut, sve što treba da uradim jeste da ovdje malo pridržim da se ne obmota i ponovo vezujem najobičniji zaustavni čvor koji vučem na ovu stranu. Sada imam novu omču koja može da iscuri, da se odveže, da se to ne bi desilo ostatak kanapa, provlačim kroz nju i to je drži zategnuto. Dakle, da ponovimo samo još jednom, ovaj čvor koristimo kada imamo jednu fiksnu tačku i jednu kroz koju kanap može da curi, a cilj nam je da ga zategnemo između te dve tačke. U tom slučaju treba prvo malo da popustimo da bismo napravili jednu ovako ušicu kroz koju provlačimo deo kanapa koji je na kliznoj tački i zatežemo tako što vučemo upravo ka toj kliznoj tački da bismo dobili ovu omču. Slobodan deo kanapa provlačimo kroz nju i sada imam mogućnost da zatežem ovaj kanap koliko hoću. Sve što sada treba da uradim je samo da vežem neki čvor koji će mi omogućiti da kanap ostane zategnut. Najobičniji zaustavni čvor je dovoljan.
Kada hoćete da razvežete ceo sistem, odvežem zaustavni čvor, izvučem kanap i sada je vrlo lako razvezati kamiondžin čvor, samo treba da povučem oba kraja. Još jednom ću ga vezati samo da vidite kako bi trebalo da izgleda kamiondžin čvor. Dakle, vrlo lako se vezuje i razvezuje. Ovaj čvor je također veoma praktičan za pravljenje trećinskog sistema kada je potrebno da izvučete neki teži teret, ali o tome u nekom narednom videu. Hvala puno na pažnji koju mi pružate gledajući moje snimke. Za dodatnu podršku zapratite moj kanal, a snimke lajkujte, komentarišite i delite sa prijateljima. Do sljedećeg viđenja.